ZPM sarkar ahian mire theiten chantuan nei taloni tihi wena kasoi duwa March ni som pani sani som nile paruwa khan PF Lallawmkimi kumsom thum pakhat mi PPC Lallawmkima zobok not lunglemi chu hospital a khum omlo tin raipur naw nei trap to kha an hara chumi wang chuan thingpui dora naw nei ta ti chuan a toy zongin chumi an thia tir po chuan civil hospital chuan an boi pui theilowa Kauran hospital a an kala avan duaya abural ta a raichein Mizoram a khopui ber dottu lungleya khopui chunga hospital bula raichein a thini a poi khop mai thil van doi thak takhi chuta chuan zoram mi pui min thonga ni som pasari March sang ni som nile paruka mithi chung te jing atangin lunglei police station a FIR thelu ani bokani ni som pasaria ti chuan kan health minister zom tak poin he thila hian arilru ana a ni som paruka assembly session nei lain maktu antlang zarna poyati thule aza thute hreumati thute asoya ngaidam te po adilani ti chuan ni som pali a chuan preliminary investigation nei ani to thute ane na thlen to thute asoya ti chuan magisterial inquiry nei turani thu atar lang boka apuang bokani khata hian thil makdeu mai chu ni som pako khan health department additional secretary in magisterial inquiry nei turin order siama cholkar thachunga order report peturin ni som nia order an thak le a an siam danglam le a amihring an siam danglam le a amai ro chu Mizoram sarkar a hian magisterial inquiry ti thei tur chu home department le magistrate district magistrate te ani health department hian magisterial inquiry asiam theilo amain hei hi hreng chunga tinge hrilovin allo tisual ka hrilova di chuan ka hriat jail dan chuan hemi MCS officer magisterial inquiry ti turan ti hian health department na ti ngan ti hi anti theilo ti hriin chu le kha chu lunglei deputy commissioner hena ari fara ti chuan lunglei deputy commissioner chuan atma ina than point order siamin angai tho chuan magisterial inquiry atia ti chuan DC hena po hian a theilut to niomin chanchin thara kalunga tha a ni som le pahni athi khani a win hi ni som le pakhatani a magisterial inquiry ti tura order an sun hudung jok chu ni som ni ani win hi ni som le pakhat April ani to a mase engma thu alom lova tin kan health minister zom takin ni som paruka statement asiama national ambulance service tepo aom to a thonin raipur an phuranga an thanga a thonin river ani point an phurtur ani enga tinge ni aza thlakati tepo ati amai ro chu he sarkar rin tlak lo zia chu lungleya hian nikum November atanga voin thlempo hian national ambulance service nas anti hi poisa omlo wangin a service thailo chu kan health minister zom takhan March som paruka statement siama khan a hrelo ani mai theya aom renga enga tingian kal lo atia nikum November thatang khan poisa omlo wangin na silungle hospital a all India pum puya service thinka a function lo a service lo ani ti kha kan han soi ani dichuan nichina ka soyang khan March som pasaria chuan mithi chungte jing atangin FIR lunglei police station an submita
amai ro chu voin thleng hian thakhat aliam don to malak na in kuiri nei te ami thi chung te mo telephone ne mo hankal han zona te alo mi alo ni amak le mai tin thil mak ta pakhat chu Mizoram State Assembly neilaya van duina danglam deu thlengzen zen lo awm hian achangtu minister inemo home minister inemo chief minister inemo special mention anei thin entinan kho chaklama le min vakte kori chimte tin electric current man tiang chi te tual thana chungchanga te hian special mention an neya thilom da mi pui hne na an thil thin athlang bon thak em mani PF Lallawmkimi boral hi assembly session budget session nei lai ni hetiang khopa khovele indi na ngai poimo khopui lai lia raicheha thi hi assembly a special mention nei animi alo te hi amak a chuwangin he sarkara hian mire thei jok te pachia jok te chantu an nei lo chuwangin vawiina Congress party chu mire thei te chantu nei lo te chanturin kan lo ding chuaka kan lo aw chuak ani